Right, kagita kange tugucemania rukiri runge matageri wa Meru TV ngete kayano ithirito kimama na gukira bwega na ngoroki ore na theria enjaga ya mwiri ni ntuko ya Juma tariki tariki ngana tariki ni tariki kenda mweri wa 5 mwaka wa 2025 ntuko mwake nyuma ya Kristo bakanisa Katoliki ajande gorone kwa mukira pope o mwero ore kumenyagana ta Pope Leo na urane pope wa mbere kuma ndegoro ya Amerika urora rekire kuthurwa kithurwa ntuko ye gorongo gwa toge nitudure tukitakagira ntato cietu cia Meru TV rukiri nyumene tutonyere manto ya ginkatheti afuka gitako kange tutonya kiri turinge ime ara ntuko na ronkethera ndina mugeni kana ageni baire bambe umbithe gutagera manto jegi art kana ruterero egie barabe na talanta nikinya gutagera manto jegi utongeria karibu sana gwatanyara nani kumakagite na kakamo kathere tukethera tukirikia thainya sharukire on bambetaga Dennis Mutuma Tombiri na ripoti yetu uria ni waziri wa ukaribonde na wathani ba matora Onesmus Kipchumba Murkomen na arombera kwethirwa agirionga na ara kaunti ya Tharaka Nithi akiaria Murkomen kagite na karare cemeni na bamwe batongeria na kariba kaunti ya Tharaka Nithi na thirito agika mawirane kathumba na kuga ati thirikari igatigera ni gutegera thina cia ukaria ira cionekene gukuzirwa nteri cia Tharaka Nithi irio thina cia miunda ara Murkomen ethirito akiuga ati akaribara baingi ne kaunti ya Tharaka Nithi batena baruga cia miunda yao kana title deed igintu kiria gitumaga kwithira kuri na kuchania inene na nyingi ciegie miunda yeu. Waziri wa ukaria bwandeni kiri thirikari nena Kipchumba Murkomen na kinyitendeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kiri ndionga yake ya gukomana na nene ba ukaria mwana atongoria ba kaunti no kingo kwariria kirage gutimo ukaria kwinyangika kaunti no ara Murkomen augitendeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ira kiri na thina iwagibwa title deeds cia minda mwana andu acia minda. The key challenge for Tharaka Nithi County in terms of security is the land question, which is a problem that is repeated all over the country, but every part of the country has its own unique challenge. And for Tharaka Nithi, it is the same problem that was raised in Meru, which is the land bordering Tharaka Nithi and Meru County, and a lot of it is to do with land ownership, lack of titling in some places, double or triple claims to land in some of the places. And this issue has been persistent for so many years. Ara ende Murkomen augite thirikari igatigire kuthiria andu aino gukurukira kunenkera kari title deeds ciago. Part of the problem is going to be resolved by Ministry of Lands giving titles to landowners, and then the rest of the problem is by resolving disputes that are existing between individuals and either who have claim to the title vis-a-vis those who are actually physically occupying the land. So those disputes need to be navigated in a very wise way to avoid inter-community fights. Kinyanda wachiambo gita mwana nchobi ndege iwatho Murkomen nonekanite guchiariria ararutite mbitwa kiri machibu mwana anini bake gutigira nchobi no ikuthira nagu maturani. Other than that, there is also resurgence of illicit brew and second generation alcohol. There are some of which are brewed in homesteads, and we have ongoing crackdown. We just need to upscale it, and I'll be listening to the chiefs and assistant chiefs to see why they are unable to nip this problem in the bud before it becomes a problem that requires national attention. Kiripotera Meru TV kuma kathwana mbita murimi wa mbogo. Kire ripoti yenge twerekera monga gishuka bunge gya Central imenti ara mujumbe wa Ntairithi kirema ngushini andamene na mujumbe wa Koroto Dorothy Muthoni amana MC wa Koroto ndene bunge account ya Meru Doris Gakini barombera kuthira bagi Nyantere cha South kana cha Central imenti kuthuja na gutegera manto jegi utongeria bakiaria kagitana karabarari ntere chia kithongo nibone ni kuromba kana kuria murutira jo siasa jirajo nekene gweta nambere na kuongereka ndene gishuka bunge Central imenti kwithira jokethirwa nikenda karibaba abakomba kuthira bagi trongoge na bakona witi nambere kirema gushina nkurukina rombere kuthira kinenkanira chiringi milioni 2 cha gutetheria cukuru aranande ethritwe akiuria akari ba Central imenti
kurekana na siasa kagite na gaka muka kagita ga siasa kombe kwithirwa kagikinya Jeff Wagituma na rugono ru nawe mujumbe wa Central Imenti Kirimangushine muthenya jwa narua na gunite primary ya Kaugu ira yijikene ja Kithongo primary school na chiringi milioni 1 pesa na chia kuretete skuru eje nikenda chiketa na mbere na waki ni ara kinya chiari ba chukuru eje bagunikite na mite ya avocado ya kuanda omumemba na tuge bukale bwega kuruki mutongeria ujo nonenie kugwata mbaru murandi jwa NGCDF bonene na kinya kuruki gucokeria karinkatho nuntu bagwita maoni jao na kujuitikiria lakini ndene tokora tucoke wa county ikobwaka kana ikora mwananchi wa kawaida na kwembecha inge ibo kinya direct tiga cha CDF kwa inge kinya ikabuitara ngoketha iskuru ya igaka direct borona buinda barabara itere maoni kutota me supportere nonto nabu bukwana ngoge yae kana bote kuona roi tokenda kwaria manya bolengero bothithia arambe abulikare gitarira ya muno bwekinya ukinyite niare na boba kiaria Doris Kaki MCO korotwa na Ndoro Thimuthoni barombete murutiro jogi siasa kwina iniko kirigicigo mbunge giki nikenda akari bakona witi na mbere tongeria gitaretera siasa natere kuria no ka mujumbe no ka MCA wa botho guchia ruguru kanyaga kaiga kwa tongere bara bwaringire kura 2022 baburitira nguge mweshimwa kirema ari omwe wae egitare ne egitare anguge isko kandi tukuthithia kenda mweshimwa 2027 yekinya eje na sko kandi yo twamberia kumaki kirasi gya Kaugu twamberia kumaki twakwira tuithiria wathithia ethirwa teithite jau tura tukamberia kumwira ate kubwira thaite egitare anguge Mheshimiwa Kirima na kara every time ria tweta His Excellency the President na kara akiuga mantu jonthe ja barabara cia naja na kara akiuga mantu ja roje na kara akirikana ya President promises cionthe iria aejanire cia Central Imenti na ingwete cia batue tukaguneka twendene thirikari katukaguneka tweyome thirikari twe karau tuguneke tuone bira tukuona tujukie development twe buretaira nontu ikyo watu tumire tweta kubuchwira te sawa na kura na chia rombi baba inge gato yetu inda torombe o muntu akauga manto jae echoke kethogo no twere mutongeria na no kuora mutongeria wejoga twoni yaku ogoro thitheria buthuguchi west kana meru west mbere twaria nagwe ende kila kina bata imaendeleo bwe bakenda bwe 10 mujumbe ujo nande na kuromba mutumanto ithingia gukinyaniria nawe mirandi yonthe agicigo mbunge giki gya Central Imenti chibitare yeto ya Kithongo netigwa gwetwa level 4 ya Maratati netwa level 4 ya chibitare ora level 4 chethera ithitheti atia weta chibitare okethera thieta kiatha ni appendix weteta kuthe gwitwa ekathenjerwo au no kathenjwa bwega orote kuo kauma okathenjwa no kauma chibita yachoka kiatha ni x-ray ote sababu ya kwero wete MRI mutindwa kana wete x-ray chibitare ne thithwaja ethere level 4 ora ethere ina into bionthe oyabira biethera bie mutindwa ibiethere bire ariko ngaba no mwero tekenge tomba kuona kirewe nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma kere ripoti ingene ati akari amwana atumiri ba tauni ya Mikindori ni bachumirite na kuromba thirikari ya county ya Meru iretongeretwe ni Reverend kana Governor Reverend Mutumanto Ithingia gutigira niko bathondekera amwana kubathereria thoko ece nigetokera baugite utongeria bauka nyuma ne bwathero bokiborirwa na gutuma thoko amwana tauni ya Mikindori kwethero gitigiro na nyuma kire manto jegi utheru kana gukura nina nde barombete atongeria aba county kagite na gaka kana governor uroro kugagite na gaka kubarikana na kubatetheria kuthondeka thoko ece nikenda tauni ya Mikindori ikethero igikarata kauni kana ta tauni ingi cia county ya Meru mureithi waba na rukono ru
Akari ya biashara na aturi bara bakaraga ndene ya tauni ya Mekinduri ni baumirite na guteta ni kuga ati tauni iji ni tejanĩrĩtwe na itikariri irungamiro bwega ni thirikari ya Meru County oja uria tauni ingi irungamiri bwega na gukarua na ile thoko yetu ya Mekinduri bwega itumwendete nondu no mheshimiwa wetu ituenda tubithirie getha thoko ina tubithirie na barabara yetu nondu ni rere tauni ikure batu antu banjua kale batu tutuone na tukuria Taria bakimenera ya nduji ile ciithiritwe igiri ndene tauni neje o amwe na kwithura thoko yao itiagirite ura kubwirite ya thoko ingi iri ndene ya Meru County o amwe na kwithura kundu gutina kinya ruji rwa rutheru rwa kunywa bakiugaga bo bataga ruji rwa thanatu rura ruji rwina rukoro rwingi muno na ndene bakuromba thirikari ya Meru County ni kende komba gucumeria na yombe kutheria tauni iji yombe kuthera ekinye kiwango gya tauni ingi iri ndene Meru ndia banyanya na baikwasie bau bate nyumba bare ya thene mbe kwaura na nyamo yo twetakia tuhoka watuka kinya mate ugiawita nyuma ukethira ciarabia mate ye ithumba nduga cietu customer batemenya ukumakuo no ntorwerwe ya rukambiriria ukuma na tutwachiume tukauria tumeo twaika tundraca ya kao kona twikite au Murithi wa banki reportera Meru TV kumaja mirigone yatigania Mekinduri. Kere ripoti ingi ni ati Shadrack Mwenda Ntomwamba kana Ntomwambia uranwa chibo munene wa Thero Roje na nachumiritie na kuromba mwingi gutigira niba kwigika na kugwata mbaru kithomo nikenda mugongo jo kethro jo kwikura na njira iria ekubatara ni ara chibo jo onekene kinya kwethirwa akigwata mbaru kithomo kyo bundi na utea akiuga mbeu mbithi kana barabara ikiti kirasi kya ka form 4 ndena skuru cha secondary batera kuthira baki na batro ona tonya togotonya kiri secondary kana kiri university kana college batera kuthirwa baki tonya kiri skuru cho bundi na utea nikenda bakomba kwethirwa bagichiandika bare bongo na ripoti tethirite tukibanganiro yo ni mukiri wa Nkunja kumanteriu Chigembe Shadrack Mwenda Ntomwambia uranisibu wa Thero Rojene na uretia antu wikira kithomo na ukikoria na kinya muno kiri aciari kabombe kwithiani bawikiana bo skuru na wikira kithomo ki ontuko kwa ntuko wora kukia nonto kithomo nikyo kiatuma antu bete na mbere na kinya to watawate ndiri ingi sire mbere akiwa bo no bubo mbere na no bubo ati wikirwa coketie ana site ya ANR 17 skuru bara turekondete batu na bwo ngotomba kurita evidence pa primary schools secondary schools na kinya tertiary institutions riwa kiwa kinya skuru ira setivet nisio sioteana obundi ana kabaiko skuru na mno barabathirete form 4 bakomba kwethera bakeria misiotheri inde na mwana umbe kumira na kuwata kosi yawe kenda itethia kiri mutorire yawe baguthiria form 4 to ben encourage basoke tivet nyana baraba wete D baba ingi muno ito baikitie Meru Poly na bange Kaelo Technical na bange Ithima Youth na bange Kalankware kana ira yetawa Thitha Vocational Training Center na bakomba kwambiria kubwithia kosi nyingi sana ira ciumbo batethia maishene kuri baba tiele na uki society turomba kubakinyela na kinyabo kuromba aciari bo na antu bawendi boya pastors na stakeholders bonde ba Thero Rojene arabo kona mwana othirite form 4 na atiromba kuwata course no eri kuira yombo mutethi ya skill itukuromba baombe kuretwa au bisine twina bronchures kana twina maratasi yara ya kubatetheria gutara course ira baringi bwithia nikenda bomba weta technical na riwa kethiria na weta mtu wewi watelelia kuwate atena bia kurirana skuru nonto kinya thirikari niko ya nambasare kiraritwa na kaita kara mwana ari skuru atemenya kwa sefi ya kuthoma na ende kiraritwa ba amwe na aciari kabethire bakiuria mbasare ji kenda na bathoma thirikari ire ya nambesa otheri Thitha Technical Institute omurito arero 2020 musiari utebi kinya wetu imbia registration yake na kuma mwana wende akomba kuona skill ira kwenda ukilugera capitation ya thirikari Reportera Meru TV kuma Thero Rojene Gembe Central mbeta mukiri Nkunja kuma nteru torekera monkantere shabure arakire muchemane jo kurugora kirasi kirakira kawandene chukuru ya Maritati wadine ya kisima ndene gichigo bunge kya bure kirasi kirakira kini famu ya Kikwetu
gukurukira utongeri bo MCA wa Kisima Patrick Mutuma arena ndia kariba chumiritie na gukena nontobo kari kariri bakiromba ikinya ikundi bingi gutigira ni bigotetheria na manto jaja nikenda gukire kithomo ndene ya ntereji shabure kuringana na Patrick Mutuma ore ni MCA wa Kisima na ugete ate ageta na mbere na kuthithiria akariba Kisima ngugi ira yonthe abekira wira ne kagita na karia abaromba kakura mwendo raibuni na rogono Nikire musemano yo kurura kirasi kira kia kisukuru ya Maritati wandine Kisima gicigo mbunge kia Buri na ni famu imwe ya wandiba mawa ya Kikwatu kulukira MCA wa Kisima Patrick Mutuma raba kiaria rungamiri ba famu eba kwa bathithitio wire njira ya kuguna ntura ire iriganitie na famu tumeombwa na MCA wa Kisima Ward Maritati Primary iko na upungufu wa madarasa. And then nikaenda kwa our director Mr. Madea request, and then we get formal request from MCA kwamba wanataka tuwajengee darasa ambayo umeona sasa imekamilika na tumekuja officially kufungua na kuhand over kwa shule. As Kikwetu we do business but because of supporting community tunaona vizuri tukuja na hii project ya kuwa support na classroom. Kikwetu Flowers started in 2019 in Timau area na inafanya as the farm managers just indicated, it's inafanya the selling of flowers. Na with that tumekuja na kusaidia community of which tumeanza na kujenga madarasa, tunatengeneza barabara, kujenga madarasa kama kila mtu anajua. Supporting education is supporting the community. Nawe akiaria MCA wa Kisima Patrick Mutuma na chokereti Kikwetu nkatho akiwa akathithia njira yonthe oswira akariba Kisima into akibaromba kwithira bena weteri kirengo ire itiere akiwa chionthe ikariteka buru. Marite Mutuma Patrick MCA wa Kisima na majority Rinda County Assembly Meru hambu ibwega na nchoke murungu nkatho na arua intukwenjaga tukwira tutindite Maritati Primary School ira endene education ngosishi na school ira endene wandiekwa mbije school ina aritwa bainge over 1000 na ina challenges nyingi mono chakweza batena facilities batena ira spingani batena ali bangani but narua kulingana kumania na Kikwetu farm ila onde mheshimiwa Patrick Mutuma ndiko ya skuru ndonwa thina kana ana araba kuthomera class kantaka ndeta nara Kikwetu ndaromba class na bele batwa class kiu na twagiaka na naro ikirojulire na naro atukia ndova ge skuru ikenda myo kimanage na kenda tona tuthomera no ambu ekera kina maana ibatu tore akaliwa Maritati tukenda manto amenge ndete gitara siasa te gitara manto amenge ne gitara ya gutangoge 2026 2027 kinya gitara siasa ya kinya omuntu akeja akiuga na ate athitherie kana ate atetheria antu bao twina njiri nyingi cha kuona into kwa onde Mutuma ngakisha ki budget ya county government place yekwa ikuona kile batere kuona ngachoka inyani betania farms betani na fadhili bangi na nchwe bangi babingi ikenda batoa into ikenda tumba ukoria school chieto ikenda tumba ukoria nture yetu nambuge kwari uma keme yake uto atura ituturete athina but now nonto thina ni athirire ituenderete amaendeleo na nkenda kwari uma ke wandi chebure chonde ote wandi onete maendeleo ya mingi nkurukie Kisima na kile asiari bashukuru ya Maritati bariu Taliwe Kikwetu na MCA yetu itukola idite bwega nontu riria barabara achire njagwa turaromba Kikwetu mheshimiwa aleta akaromba Kikwetu maguta Kikwetu bo baratweja maguta ya kuinja barabara bagatwikira rimwe kimatinka na ibara tutethaire kimanto jiba tutethaire kimanto ya mingi ko ngwataniro yetu na ngwataniro Kikwetu na mheshimiwa wetu Honorable Patrick Mutuma itukona idite sasawa na itukuromba fa mwingi chionde chiringatire ikinya riu Kikwetu nikenda community yetu ya Ngusisi alafa muchietu ile nyingire ikomba kwetwa chisa sawa ngochokia nkatho muno ni Kikwetu na wa MCA mheshimiwa uria twathurire utwitira ngugi bwega akaomba guturetera class ya giki na
itucoketie nkatho muno ni kuona mantu ja maingi jira bakurukanirite najo agatonyera kiri cukuru iji tukethura ana betu bakari bwega. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni. Murungamiri wa mbondi irethagirwo gitagera mantu janchobi irejikene talika board ndene account Meru Joemba Bumbuguna na chumirite na kwariria mono mantu jegie wendia bonchobi ndegene watho oburabu thirito bogeta na mbere ndene account Meru kuringana na babu thirito kiromba akaribonde ba account Meru gutigira ne bakuringa ripoti kagite na kara abona akwintere chikuchumburwa kana kagite na kara bakuona kuri antu bagweta na mbere na kuruga nchobi je ndegene watho nikenda mabitha ba account amana mabitha ba polisi bakethero bagikinya ntere ugucukiria itagaria antu baba ngoroki na ugeta moroto jolika board ndene account Meru ni gutigira ati ni bakuthiria nchobi ndegene watho ireonekene gweta na mbere na kwenyangia mono mbeu mbithi kiri county iji MC Mwitonga na rukororo ni Dr. Babu Muguna CEO wa Meru County Correcting Drugs Control Board board iremenya ira nchobi kweja na baruga nenya gutunyana na kurugiria chobire ambe itekojure Meru ambuga nema ngeto ira nene ikumenyera nchobi itikathukiana nanjire kubyuruka tukaraga tukataba mabaruga na inspection yere to didaya tugwatene na DCC na OCPD na Daktari wa Public Health na afisa wa ofisi yetu kuhakikisha guteo kuraeja no baruga kuntu guti gwirite kugwatwika kuryo baruga ikadina kuringana na nyamashemano jure turari na ju na Minister wa Interior wa Mheshimiwa Mokome ni konania Meru mbuga nyedre tutawuri temba brande jire ofisi yeje mba Meru jaring jiri no maganata kini kuringa na ura tukibayinya na kuinga ire nyinge ire tukinya kiwango tutigere mba jangiri mona maganata Meru County yange na ringana na ngapana wetu bakwatene rwadiana na Mheshimiwa Welcome Gavana Mutuma wa county Gavana Mutuma ndwadinki araugire ukadidwa more vetting uyikuga igategerwa kinyiwiye ikaretwa kigerio na kingi inspection yenge kwatwika kuretu kinya kiwango ikadidwa ikaitwa kana gutwikerio ende market fulani kuingia amba mono basho isheria rikuga inyianyime ko bobora ko pomba ko boira ni nyamba ira jare atuna school antu no baadie mono ende ire tware tarwa chan na shiristi na ya Minister Interior ito treto kinga na tutunya na baruka inyana ndi nyana arwe tukona ko mbaye gusumbura ina sheria ire kuga we can withdraw no tugutunya license nyato kwete au to sheria yeu na jau nijonda ija kuthwa nkigwa na nkiona mbita MC Mwitonga ni kuripotera ndende na mutindo kangangi na Limenti Meru TV. Muthenya jwegoro munini wa rais Profesa Kithure Kindiki na arombere kuthirwa agikinya ntere cia Mwea aria arombere kuthirwa agitegera na kuruguria miradi Kathumba akiaria Profesa Kithure Kindiki naonekanira kumeneria rutere ruraga na thirikari na bamwe batongeria baraba kumba kuthira bagikinya na arara guterwa munyoro ekiruro ari munini wa rais Rigathi Gachagua akiuga atongeria baba na kaba kuringa siasa cia mpathu na ni siasa itikureta witi na mbere ndene ya nthiguru ya Kenya kagita na kara Kindiki augete bota thirikari ya Kenya kwanza batethira bagita na mbere na kuringa siasa ende bagethira bagitira akenya ngugi na nguruki kuingia mawira na jara jonde bethirwe bakibekira. Lakini kuna watu wanatuambia maneno ya siasa. Ati tupige siasa Jumatatu, Jumanne siasa, Januari siasa, Disemba siasa. Lakini sisi tunaona tukiingia hiyo laini tutapotea. Tungeomba sisi zote twende wera vile mwanzilishi wa taifa letu la Kenya Mzee Kenyatta alituambia
uhuru na kazi, akasema ya kwamba kila mtu aende shamba, mwingine aende barabara, aende biashara, tusukume gurudumu ya taifa, tujenge nchi yetu. Siku ya siasa ikifika, tutamenyana wakati wa kampeni na wakati wa siasa. Lakini sasa ni wera si wera, ni wera si wera. Tungangane na kazi. Jumatatu kazi, si namna hiyo? Jumanne wera, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Jumamosi, Jumapili kanisa na wera. Ama namna gani? That is our focus. Na sisi, we don't want to be dragged into pettiness. Sisi sio watu ati wa kuanza siasa mpya hapa ya matusi. Viongozi wanashindana na nani anatusi mwingine zaidi ya ule mwingine. We don't have that time. We are men on a mission, men at work, very focused. Na sio ati tunaogopa siasa. Siku ya siasa kila mtu atoe report card yake. Aseme mimi nilikuwa kazi fulani, miaka ngapi, hii ndio kazi nimefanya. Mimi kama naibu wa rais, kazi yangu ni kukuja hapa Kirinyaga, nasikia mahali barabara imekwama, narudi Nairobi natafuta waziri na PS wa barabara na kuamua barabara. Nasikia kuna hapa feeder roads za rais. Ile feeder roads inaingia huko kwa mashamba ya mpunga. Nimesikia imezoroteka. Naenda Nairobi kutafuta pesa kuja kutengeneza hizo barabara. Hiyo ndio kazi yangu. Kazi yangu ni kuja hapa nijue rais amepromise hapa masoko ya kisasa. Nijue yamefika wapi. Nijue nini imebaki. Niende huko nitafutie watu ya Kirinyaga, watu ya Mwea, hiyo miradi kamilike. Tukikuja hapa na rais anakuja kufungua miradi ambayo imekamilika. Ama namna gani? That is my job as deputy president. Na hiyo kazi nitaifanya kwa bidii, my friend. I will work so hard. Hakuna kulala. Ndio nimesikia in the next 3 days niko hapa Kirinyaga. In the next 1 week niko hapa. Na mimi pia nitaenda the other parts of Kenya. Kwa sababu Kenya yetu ni moja. Si Kenya yetu ni moja? Mutagari report yu ni gutukinyiria muthia jwa nteto cietu cia Meru TV irukiruka takuraja no ntonke ndronge chokagira na mantu uraja kari kiringatheti cietu rukiri Ronarua.